ni tin mea atelova kanom thailo kanuna poimo mmc karen hi kan hriat chian tok lo wang le kan thiam chian lo wanga harsatna kan to thinte tg om theinan he channel hi siam ania karen hi pongam ngot chi anilova nunna kan chan pha thei awangin karen na tho dan hrachiang lo le thiam chiang lo chuan pongam ngot chi anilo uluk tak le ngun taka ngai thlaka kan lo film khur theu theinan he channel hi ilok pui ani chuan ilo subscribe ve ngei donia ole wenju soldering chia repair tur om hlo mea chu achet na hi kan lo shabik lova athen chu continuity a shui chawang te le diode chet wang te hi ani thrina element po hi na mai thai amero chu ama super atan kan check tur chu hemi he tiana thon thaini hei hi amor hi chang chang oma affect chi te zoom chi te hetiang chi te hi om ta ni chuan hetiang hi a englo abei thadu lo ni chuan hi lekha thapa ni lo pon I enge hei lungta ta et cham ta na ang chi lung khatianga khan tiang kan han ta chuan adara ron langta khate dara ron lang to chuan tiang kan han vuale topa chuan aman le thaini a thai me me chuan chang chuan hemi hi a ut hi lom vele thina a ut lutuk na wang khan hemi hi a thir hi in connect that lo chuan hemi hi heta hian asa kha han pas tha thailowa chuan a hit kha asa tha thailo ti na ni a pas that lo na na chuan ain zom ain tihan het dewin ain zom ta khamin kara thil dum lo om khan le uthil ut vela lo om khan asa tha thailo ti na ni chu hetiang hi achemo me chuan hei chu heta hian kan han da singa chuan hemi hi hei ta hian 3a and lo scriber pathum om thinta scriber pathum om lo chi ania hei chu hete thon top thei hi ni ta hei hemi diode hi achet wangte ni theya chu achet nge chalo ti hi kan han check chin don ani soldering hi han kan tenga kan han ti thlatanga chuan masaber tan hei kan check chin don ani hemi hi athang nge thalo ti chuan hei hi bit mota kan han danga ti hian bit mod kan hoitiranga bit moda kan hoitir chuan bit mod kan tina chan chu a bit ri kha om thin tani hei chuan chu in sha thang chu mo ti khan hei hetia kan han ti khan kha ashet thai tani ti hian hei ari chu ron wang me ni chuan hi kan check don ani alang chiang thai ngem le o ti hian ti zok tai la ti hian kan tenga chuan le na ma ti hian khuti khuan hemi connection hi chu a tha ti na ni ta a chelo ti na ni ta chuan thil pakhat ka soi du le chu hemi hi kan mang thina ni hemi hi kan man thina wang khan ti hian le lama hian ti hian kan te le lama ti hian kan te thian khu a engsen kuin hu thengam le o hei him le lama hian mang jok tai la tiang kalau dekta ni chuan khu in hu thengam le o hetiang hi siam ol sam me tangkai box ya nikina video danga ta po asiam dan tur kan la tilanga kha aron sen thena chan chu hemi hi continuity a thati na ni ta hemi hi repair ngai lewin achung hi chu ala traffic sa ti na ni kha puimo me hemi chia to chon ti wak ngai na om no hemi hi a than pa to pa leite ni lo chon hemi po hi aral theya khami aral thei wang khan I hetiang hi atip pa hi a than pain lei tur om tro ni dora po chuan anexa chuan hemi diode hi a thange chia kha kan check lenga I current hi tizong hian a flow ta ni flow zong om vea helam pang hi ka thot ni ta helam pang hi anot ni ta kha chu video danga po kan la zir chiang lenga I tuna hri chuan a thange thalo kan check chin do ni ti khwan chuan akal tang ta a chuan tizong hian khu akal mi alo ni khuin huthem
ta hian ta hang kan ta nge ti karin hi kal tlang theina bi kang om ta ti hian heti jong hian chon kal ei lang thengem le o ti zong a kan da hian chon akal tlang theilo ni khu chuan le lam zong ti hian opposite side in kan da nga ti khuan khu he akal tlang thei ta ni kha kal tlang thei zong le kal tlang thei lo zong kha alo nei ve ta ni chuan om ji taka chuan hemi diode hi a tha ti na ni ta ni chuan he chu ta hian kan da nga chuan hei te hian kan da hringa chuan pala lam kan hoi tir nga hei hi zong hian kan chap tir nga hei hi chuan chumi chungin heta hian hemi nen hang kan charang hemi nen lo that tak nuwa chuan nu chang thangem le o ti kham hey tian angat tani katiang hian nuwa chuan chemistry hi continuity kan check lenga chemistry continuity hi thangi thalo kan check le don ni hei hi lo chat de me hemi hi chu a shui hei hemi mora loko hi chemistry a hete hemi omna chan hi chu hemi mora atol chualo na tan hian hei ti hian ti na mai nia tu chu hau tak lo sam ya ti zong hian ti hian kan ti chhuak anga chuan tuna hi thiang kan nang kalak danang kher hian lak kher turtin ani lowa hei ai ol sampo hi om thowa kha chu nang mani du danang in ti mai don ya ki chu chunga mi ka ti chet pal ka hlawa ti khan ka pot chok ta a chuan ti khan a shrui a thir zai kha adar zai kan tiang chi ho kha ka tilang don ani ti hian hei tapo chu khan hei li to ma li thi chu soldering a hian ti hian kan tianga kan dap mai don ni lang cheng thangem le khan ti khan hemi te pang hi ti hian kan tianga ti khan kan ti kayanga lang cheng thangem le ti khana kai chiang ta chuan hemi hi tan heng kan me tiranga chuan hi khana tanga chuan le lam zong hi hei chu adar zai achunga mi englo ai hemi chunga lut hetia in coil khani ta hemi shui hi chu chuan hemi hi ti hang kan han ti coil no chuan hemi hi soldering in hlomang char kan han tumanga khan tu chu sam chia lo wa khan kan tenga chuan hi ti zong hian kan te lenga chuan ti khan ka hi ti hian chuan kan vol lu to me ang chuan ti khan a thange chia kha kan han check le chin don ani hei ka ti khan ti zong chau hian a eng thei ni khuin hu thiam ngem le ko ti khan a eng ta ti zonga en thelo na chan kha chu kan shem le
hey eng themi alo achan chu diode kha kan nei ta ni khami diode awang khan hemi diode hi an soi fiale lok ka tua he hian chuan hemi soldering iron hi chu a tha to ti na ni ta soi fiale lok ka du chu hemi hi current kal zong thei bik te zong kha nei ni lang cheng theng chu mo ti hian hemi hi current kal zong the kal bik thei zong te kha ania lelam zong ina kal thei lo lelam zong chau hian kal thei ti kha hriat diode tel lo hian anung them kan ti chuan nung thei te meu mei amai ro chu hemi diode tel lo hian chuan hian kan dai ra kan ni chuan hemi hi a ling vuranga a sapakanga a thiat pha thei ni chuwang chuan safety tan hemi diode hi da ngei ngei tur ni hemi diode tel lo chuan nikena har sana tam takin tok don tho adang po han laula diode tel lo hian han vuat chinu la ling vur don ti kha in shet ring atan ka soilo kan hi chu chong kha ni mai chuan hemi hi hei in huang hian 2 pin chau oma ta hian 3 pin ani ta 2 pin tur chau ina oma katina chuan hemi hrui pan hi chau oma he ta le he ta hian ani mai 2 pin ang chi po hi a san pain lei tur oma hemi lo chiat pon hian in tananga chuan a hrui pan hi a khan negative le positive khan vuat topanga 3 pin a lo ni pon ta hian ala tak hian hei outline omna turom takani mela khulai kho bial ve dewa chu outline then helai hemi bial te hi outline omna turani karinga chu outline kha rui pathuma ron chok thini heta tang hian rui pathuma ron chho chon a hringka heta hian ta brown le blue ni thin ta kha chu a vuatan in thiam mai karing chon heta tang hian kangkat le top nga 3 pin kha heta le heta hian kamfo topang tikhan har satna omlo chon a hrui po hi a chawang kha lo ni thei kan soi tole soi hnuang deuh khan hemi hi a hrui chatlo enchina chu heta hian kan vatianga khu asen khu alang tani chon heta hian kan vati lenga khu asen khu lang tani tukhwan a hrui chalo kha kan enve thei tani chon a that ti kan hriat theina chan chu het tanga tia kan ti che khan khu hemi hi aron eng sen tani khu nge hetia kan ti khana eng emema hetia kan ti hian hemi light chu aron enga ma se adim bi kan ti na chan chu hemi hian a coil hian lo tal hnim emema chu wang chon hemi hi adim tani khu a light po khu aron eng ve tok ani chuan soi tole soi hnung deuh khan hei ti hian direct chuan thiang coil ma a che chuan ti hang kan hatia ti hian hei diode po hi ti zong hian chuan a kalanga chuan ti zong hian a kal lawang kha hriat tur hei ti zong hian a kal lawa chuan ti zong hian a kal kha a flow dan kha kong khat chau ani ti na ni diode hi kha diode puimo na ni ta asal tuk tur veng tu po ani pa thawi hemi diode hi chuan hemi diode chungchang hi soi tur tam tak oma video danga ta po kan la explain thawanga tuna hri chuan hemi hi tihan kan hang khar le vek photanga khan a thati kan hreto a khan hi chu soldering englauna ta na man thei to tihan atharang hlakani le to mai khan ni mai soldering iron chia siam dan chu all some mmea video dang tapo kan lap dona chu wang chuan hemi video hi lo hlok pui ni chuan i lo subscribe ve ngai don ya